Ngāti, rimutaka ke rānei, ko te hea te ingoa tika, ko te whakapono ana iwi o te Wairarapa, ko rimutaka. I haere atua Joe Glenn ki Wainga Nui i tō rātou hapori ki te keme i te ingoa tōtika. He ingoa heitanga uri orangi tāne me Ngāti Kahungunu ki Wairarapa i whakahuantia e tētahi o ngā rangatira o mua. He kōrero tawhito, tērā kōrero, e pāna ki te tētai o ngā tūpuna, ko tōna ingoa ko haunui ana nāia. Nāna ngā rohe mai i ki tērā atu o ngā kāinga whanganui, i tapaina, tai atu ki Manawatu. Ko te whakamārama mai a ngā uri o Ngāti Kahungunu ki Wairarapa me rangi tāne, i ahu mai te kupu remutaka i tētahi o rātou rangatira o mua a te haunui o Nanaia. E ki ana te kōrero, e hiko ana te kaumātua nei, ki konei, ka whakaaro aia me whakatā aia. Ko tāna whakatā e pēni ana, ka tuahu aia ki konei. Nā, te tikanga o te kupu remutaka, ko te āhua o te tinana e pēnei ana. Ko tēnei, te remutaka, ko tētahi mea noiho. Ko tōna nui tonu, kia mātau, ko tētahi kaupapa noiho. E nui tonu ngā kaupapa i puta mai taua ripuata. Ētahi o tau e tautoko ana, ētahi e mea ana, waiho ko rimutaka. Doesn't bother me at all. I think it's if it's something that there's a reason for doing and it doesn't cost money, why not do it if it keeps people happy? The Maoris didn't have a written language before the Europeans came, and that the early settlers would have spelt the name as it sounded to them. So why change it? Ko te wawatanga uri whakaheke, kia hoki anō ki tā te kupu a tō rātou tupuna o mua. Ko remutaka. Joe Glenn, Te Karere.